birarushe biremerewe birarangiye witinya ibikugose iyakoze irabishoboye yizere uyihanga amaso bisigaye bizabimumura. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turabaramukije amahoro y'Imana kandi tubaye ikaze mwebwe mudengeshe gukurikirana ibigaruka kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Turanezerewe kwa twongeye kugaruka kugira ngo duteramane namwe, mwarakoze guhitamo gukurikirana ibiganiro bica hano iprote turakingiwe munyemere mbaye ndabaramutse mwebwe mwaje kudukurikira tugire ku ndabaramukije kabisa mukivandimwe murabubahwa. Kandi rero no munsi rero birakomeye cyane, nyuma ya kamera ari Wizo B mbona yambaye agashapo, ibana yambaye agashapo rero hajya bayarakaye avuga ati jisanamu ndayitanga imeze nk'inyamerika. Umutipe nawe vraiment ruko bikora neza ugasanga ibintu bimeze nk'amavuta taramamesa taramahoki ariko amavuta cyo byumva nawe ariko kandi kurundi rane ari kumwe nagwagaruka dusabe duteramana baraje kugira ngo tubane muri no mwanya mwiza wahariwe guhimbaza Imana no gutazira hafi yanje ndi kumwe na Iva. Tukuramutse Iva. Mu izina rya Yesu. Amina. Umeze neza? Yego. Hirya y'uhari Lydia tukuramutsa nawe. Aha, asante sana. Kandi hari Sofoni, tukuramutse Sofoni. Amahoro neza. Umeze neza? Turashima Imana. Asante sana. Berize mwiriwe? Mwiriwe. Canke mwaramutse bivana naho dukurikirana uri? Ego. Aho uri nisanga hewe haje. Aho ndi ni mwiriwe. Turashitse. Je ni mu gitondo. Turamukirize Eliane. Eliane barakuramukira. Amahoro cyane. Umeze neza Eli? Ndashima. Eliane acanyebutse witwa Elia. Hajya Elia mwe yatuga mu gashururu hajya ntabwo ari musaza kweli. Oya. Guhoraho yaduganye Elia mu gashururu shu baragiye. Nta makengo bize ko nawe utsaba usanga wagurutse nka musaza we Elia. Oya. Kuko hari Elia haba hari na Eliana. Mari. Meze neza. Ni Martine Martinezo. Byo mayichaki yabote naravyibagiye tukuramutse. Ego murakoze. Meze neza. Ndashima. Gasha. Turi kumwe na Gigi Girene nyavyo ndacavyibuka maho. Mahoro. Meze neza. Kebuke. Zagenze gute ngo bebuke mu gihe abandi bose bavuga ati twebwe ni Dori. Oya nibanga. Saga kasasi itakatabonetse. Oya kabonetse. Ibintu byahora bikunda gutuma umuntu avuga ngo ni buke ari kuba yabuze akantu kishwe n'umuriro kasasi. Tare ko kabonetse ni sawa ibisigaye Yesu araca biroranye. Reka rero tubaramutse mwese muje kudukurikirana abo turi guteramana ni bano twamaze kubabereka musonze mubazi murazinanye twandikire muri comment hanyuma gira akajambo babwiye ngaba bari hano kandi bariteguye gukora kugira ngo nawe aho uri unezerwe nuko katuramukanye ikanatu bwacu ko twaramukanije turamutse bano bantu bari kwadukurikirana dutereka ibiganza tubabwira tuti shalom 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 shalom. nuko tuca tugira ko ture kuravora twishikiriza nde hariya ajya Eliane. Yego. Nembo numenga ariteguye kandi Eliane muri no minsi mazi besa twika n'umunsi naho ndabona yaje yiteguye kandi ndizira ko bizagiye kudushikiriza ari ibintu byiza cyane. Eliane twagiye. Yego.
shima wewe wadukuze kera tarabaho shimwa nibazwa wowe wankunze kera shimwa nibazwa wowe wankunze kera ni chawe mana shimwa nibazwa wowe wankunze kera shimwa nibazwa wowe wankunze kera nibazwa wowe wankunze kera shimwa nibazwa wowe wankunze kera shimwa nibazwa wowe wankunze kera shimwa wanje uragushima kubw'ibyo wankoreye reka ibyo wibwira kungirira ni byiza umutima wanje uragushima kubw'ibyo wankoreye shimwa
icubahiro wewe wadukunze kera tutarabaho ushigwe hejuru uremerewe birarangiye witinya ibikugose yakuremye irabishoboye yizere uyihanga amaso ibisigaye izabikora humura urushe uremerewe birarangiye witinya ibikugose yakuremye irabishoboye yizere uyihanga amaso ibisigaye izabikora humura wowe urushe uremerewe birarangiye witinya ibikugose yakuremye irabishoboye urushe uremerewe birarangiye witinya ibikugose yakuremye irabishoboye yizere uyihanga amaso ibisigaye izabikora humura urushe uremerewe birarangiye witinya ibikugose yakuremye irabishoboye humura urushe uremerewe birarangiye witinya ibikugose yakuremye irabishoboye yizere uyihanga amaso ibisigaye izabikora humura kuri we urushe uremerewe birarangiye witinya ibikugose yakuremye irabishoboye yizere ko uyihanga amaso ibisigaye izabikora humura urarira uremerewe birarangiye witinya ibyo uri kurabona imbere yawe ibyo ni iby'igihe gito uyihanga amaso hanga amaso imana yawe izabikora humura urushe uremerewe birarangiye witinya bikugose yakuremye irabishoboye yizere uyihanga amaso bisigaye
izabikora humura worushe nemerewe birarangiye witinya ibikugose iyawe irabishoboye yizere uyihanga amaso bisigaye bizabihumura weurushe uremerewe birarangiye witinya ibikugose iyakuremye irabishoboye imana irashoboye ibyo ubona imisozi imbere yawe imana irashoboye bisigaye bizabikora haleluya witinya ibyo uri kurabona imbere yawe kuko imana yacu ntakinanira haleluya amamara wamamare amamara wamamare amamara wamamare amamara wamamare amamara amamara wamamare amamara nawe byature ubivuge amamara byature ubivuge wamamare mwami wacu urakomeye dukoraga amamara urakomeye mana yacu ni wamamare urakwira icyubahiro amamara 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 kuvuga mu mwami wacu Yesu nitubona uko turifuza
biratemba bitatembana ubuzima bwacu imvura yaraguye ibi biratemba bitatembana ubuzima bwacu watubereye ubwugamo ibihe bigoye twishije muri wewe Mana watubereye umutaka imvura yaraguye ibi biratemba ibyatembana ubuzima bwacu imvura yaraguye ibi biratemba ibyatembana ubuzima bwacu watubereye ubwugamo Yesu nitwabona uko tubivuga watubereye ubwugamo Yesu nitwabona uko tubivuga imvura yaraguye ibi biratemba biratembana ubuzima bwacu imvura yaraguye ibi biratemba biratembana ubuzima bwacu watubereye ubwugamo Yesu nitubona uko tubivuga watubereye ubwugamo Yesu nitubona uko tubivuga imvura yaraguye ibi biratemba ibyatembana ubugingo bwacu imvura yaraguye ibi biratemba ibyatembana ubuzima bwacu watubereye ubwugamo Yesu nitwabona uko tubivuga watubereye ubwugamo Yesu nitwabona uko tubivuga imvura yaraguye ibi biratemba biratembana ubuzima bwacu imvura yaraguye ibi biratemba biratembana ubuzima bwacu
atahoza n'agahinda nabonye atamara nta gikomere nta kimwe atomora n'ukuri Yesu arashoboye 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 amarira nabonye atahoza n'agahinda nabonye atamara nta gikomere nta kimwe atomora n'ukuri Yesu arashoboye amarira nabonye atahoza n'agahinda nabonye atamara nta gikomere nta kimwe atomora n'ukuri Yesu arashoboye amarira nabonye atahoza n'agahinda nabonye atamara nta gikomere nta kimwe atomora n'ukuri Yesu arashoboye nta marira ashobora kubaho Yesu adashobora kukamya cyangwa guhoza. Dukomera amashyi bano baririmbyi, indirimbo ni nziza cyane. Aya mashyi n'ayanyu, aya nayo n'ay'Imana yo tuyakomera hejuru. Reka dushimire we wadukurikiranye, ndazi wahetsagiye biciye muri zino ndirimbo. Dushimire Wizo Beat twari kumwe inyuma ya kamera. Kino gice cyacu ni hano kirangiriye muri uno mwanya wahariwe guhimbaza Imana no gutazira. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.